Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtarumin, para alimul ulama, para masyayikh, para kiai, tak kejabaipun alladzina hum mawjuduna fi hadzal makan walladzina hum yukramuna 'indallah. Tak kejabaipun sesakejenah salungku siang hari makin kabinto syaktin amul jaki wa azakumullah. Sateja tokoh masyarakat Sepo Tor Anom, tak kejabaipun sesakejenah juga tenggula hormati Bapak Kepala Desa Larangan Pereng sareng sateja perangkat epon, hadirin para rabu, para palongku, oncengan parsemuan. Siang hari mangkin siampun sami cetmi kasengkit alih tiga di topang kurunan sesateja nah batan kula juga omul jaaki tretan tor kula karabah kula somah jauh semak juga dan kula omul jaaki wa nakhusu bidikri iki kadinto tumateng panjenenganipun besan Kakung Putri. Matur nuwun atas rawuhipun panjenengan sedaya dumateng mriki parengkenan, mugi-mugi dadosa amal silaturahim ingkang sae wonten-wonten donya kantos temugi akhirat. Amin Allahumma amin. Para rabu sebeten kala monjaki ngabiti papanggihan isian armangken kadinto sasarangan samia menjukaki rasa puji atau puji syukur kehadiran Allah di telepon. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tentu sembara dengan sedaja selagi tetap kebuan nikmatus syihah wal farau, nikmatul imani wal islam, sehingga tentu sembara dengan sedaja ikasobani sareng ajenganipun Gusti kangge bermujaah sekali to pangkunan idulum setong ajimantari kamonjo iki kadinto walimatul arsh otabaipun kesyukuran atas elastadakina akad nikahipun nanda abidi karim soleh asareng pacangan berisipun siasatul asma Riza Aki Kiana minangka penotre dari Bapak almarhum Misran sareng Ibu Sunarsi Sirabu Epon Dewi Kali Baru Banyuwangi. Alhamdulillah ampun tantuk selamat datang pada Intok terjugan akad nikahipun ampun kelestarian ribarin kan itu kita ada paksa itu termuka akad sampun kelestarian kita itu tertia akad sebarokah kalaban pangdoa barokah ajunan sedaja ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Terjugan malar muka tertiah judul baris itunya kantos akhirat ngadep ke ajenanipun Gusti Allah rabbul alamin tetap asaran sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Seseterusipun iki kadinto tenggulah sembara ajunan sedaja tak cobaipun tetap nguncukake salam takdim salawatullah ma'assalamah termuka tetap kaselenah dan junjungan torsanjungan dan kula sedaja iki kadinto Nabiul Amin, Nabiul Mustafa, Nabi Sekabele
iki kadinto kuspek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapun abekta tornangkes tanggul ajunan minasyirki ila tauhid minadzalaliyah ila hidayah kalaban bukti beudana ajaran agama Islam sibedan boleh saja anuti sehingga tanggul ajunan kaangkes dari jembenan kainaan nuju jalan kahituan seakan duk kamul jalan kalaban bukti beudana dinul Islam. Hadirin para rabu setuju palungku oncengan parsiman rahimakumullah wa asnadakumullah tenggula ika dinto kapakon kangkui ngajun tareka seperti ilas tareki areng sareng isian areng makin kadinto iki kadinto berdi kator kangkui antar lampah sesabesan berdi isi kalaban pamosan umul Quran tor tareka sekaditu epon berdi yeseh lit tabarruk kalaban pamausan ayat suci Al-Quran lit tabarruk tor tareka sekaping telo epon berdi yeseh kalaban seserahan asaran debu panyambut min sohibil wali madeki tor tareka sekaban berdi yeseh kalaban tawasul pamasan sholawatul barzanjih di asyrafil anam berdi epokat tor epokase kalaban pangdoa panyampurna kalaban doa. Hadirin para rabu ngiring samia abadi de ajuman tareka sesabesan iki kadinto muqaddimah tawasul bil Fatihah panyuhun metel panyempo kadinto de ajunan epon silmonja Lora Haji Faisal Umar de selerepon waktu petanggola ngatore